Okurugirira munyeshengerokazi wa Rampara District Anna Kasime ekyenkikorwa Kinoni Girls Senior Secondary School omu Rampara nikyo kiikire okushongora abaana abaishiki ebinikora na baba barugire omu ishomero. Kandi abanyankore mbajara ngo akato nokimuka kaciro kabisi wabuko mwana yaza kumanya iby'obuhangwa naco bunyankore ashimkwa nakura ari kugira ata ngarukumanya ngo atokwato mukazi yabire mukuru yabire member of parliament nkanye yabire doctor yabire headmistress nkogo munoza kumwegisa kuza kwate kigira ki ekitoke muno kumwegisa ngo aho kugesha no actually abamwete bakumanya ngo nesano nerwo mburo obagesa. Ebi n'ebindi bigambirwe obwabeegi baine boreka ebakubasa kukora na baba batari mu ishomero na munonga kyayikoma emicwe emijwarire emikorere n'ebindi bingi. Konka ninshaba ngu abazire abakazi mureke tugarize emicwe n'emitwarize omu maka gitu. Hariho omukazi owundi kumanya nangwa kandi member parliament nkanye hato kundi yahinjira omuhara bwanyuma yesande ishatu omuhara yagaruka nkahi wabo enshonga kaberyeha ekaretwa kintu kyofutika era tulabye abaana okuva lwe batandika okwetegeka tulabye mu skills nyingi abaana ze balina nolaba olinga ye captain wa group ngaba directing omuzannyo directing oluyimba nolaba nga basobola okukola n'abasomesa nga tebaliiwo ne bokola mu omulimu. Omwebembezi w'ishumi lya Kinoni Girls hariho kuhabura kweyahereza emu abazaire. Omwana omuwala nga tamanyi nakwera omwana omuwala obulo ng'obwo tamanyi oba buvaawa amanyi ennuuma eva mu supermarket abaana kwegamba abazadde tebakyalina budde bw'abaana baabwe neffe nga kyetukola mu Kinoni Girls tugezaako okuddako okulozinga gap eyo omuzadde kyatayambye mwana ne tukimuyamba naye ng'omulanga gwenkubira abazadde babeere n'obudde. Twaza ishumi lya Little Stars National Primary School ho muri Mbarara abazaire mwashagwa okwongera okushagika abaana banyu. Ebi n'ebindi byagambwa owabazaire bana bareba ebirikukorwa abaana ab'enshoma ensya gyete lya new curriculum ahamani bagatiire omukuhangahangaho omwanya oguguma bashitamya arubaho. Ebyokusobokera okashomesa bushomesa abaana batekwatiremu bakego okukora abinyi baturama amanyangwa amandazi bagiye mu factory. Bo abebembezi b'oburebezi bwa Nkore obebembirwemu omurebezi wa Nkore Bishop Sharon Mwesigwa yashaba abarikwebembera abeegi omu mashumi gatari gamu na gamwe agari hansi y'oburebezi okuba ekyokureberaho. Ebi n'ebindi byagambwa omu rukiiko rw'abeegi orwashitama aha kashozi Ruharo. Obu bakwija bakijana ba headmaster baabo nabo tukaganira nabo abo kuba nabebembezi nambwenu kimumbi bitwana tubahabura headmistress na headmaster omurungi ashemeye kuba nataho urukiiko urukuvugana abebembezi b'abana kuba abana b'abebembezi bine influence y'amani aha abandi bana kandi okukira munonga nokira kushanga ngu baheza kuba terero obururu bakaza mu office noshanga bingi nabo bashutama batakora gye omulimo gwabo kurungi. Nico nanimbagambira ngu bonka student leaders no barije kutera orutambo wo kuhiga bagenzi babo bakataho culture ningasho mutindo gwenjesho zishomero abi leaders babana bakwatanisana administrators b'amashomero kureba ngo abana bagira imico mirungi n'amateka gishimiro bagagera.